القريب مسخ ضري علو خبري مسخ ضري علو خبري سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو سنة كتكونو ناي وتر من نيوتيو بارلو مون نخلنا أقداسنة كل وي غليز بالكو زينا حبريتان هزلكم قريبا لغو نايلومي زينا استفل عليك فعالات كلوا حادي أب مغو يوكرين راشان حدا حدش معبالا قاتي ملو زي ما نتيجو بوليتيكا نعود رايدي كونس بعالم درجاون ناي باور ناي سوبر باور بحثون سلوزخوني نخلو خطأ لزخيلي بخلو من قد كرويا كنفتنا what happened زياغن رياينا كالي مس يوروبان راشان زخي زلو متفنان كنرينا كابو وصي لدما بزعبا قطبا كزارب يلومي حدا قداسي warning بزعبا ناي امريكان اب بانكينج سيستم اب جيرمن زلو يا دوتش بانكون بزعبا صبصب سمع لهم تمساسالون اب كونتاجن كاسلو زلو سلازلاغب تحمام اب امريكا زلو يتصقم كن اب قالت كلكدب زخيليو نعو كنرينا كالي بريزنت ساس مزكناتات زخيت حبريتا كبيو سلاز بزح فيديوهات علني من تركيبون بزعبا زنا لومي كناتات زعب إيلون ماسكن كانت عبيتي سكولارن زعبوا استزاربوا كفالون شركة كبرك فتني شوف let's start first with what is happening حتى قد استعداد ماني بايدن ناي روسيا فلاديمير بوتين كاب بايدن ترامن من حشا كانوا زبلوا قد اسمل سيبلو ساون كرينا كل جزء لايك جبر بليز تاناي بعل إيلون ماسك زبلا زلقوا تا فيديو أبدرار فور أفريكا لاتكم أبغيتكم كتريوات خلي يوم أطلع على دقيقة تصعيف زول channel نا يوتيوب ناي أو فلو جبروا بإنجليش تعسوتاتنا ورديناو تم مجمريا let's listen what happened what's going on. Russia's battleships in the Black Sea, the Caesar Kunikov this time stationed near the Crimean Peninsula. That peninsula, of course, was annexed by the Russians back in 2014. Well, pleased to say our military analyst, Professor Michael Clark, is here with us for more on this. Professor Clark, good to have you. So what do we know about what happened? Kamali, the ironies of history. I got to tell you this. Caesar Kunikov, the person, I've been looking him up. The ship is named after Caesar Kunikov, a hero of the Soviet Union who was killed in Novorossiysk in the Second World War. He was a Marine. He was killed on this day, the 14th of February, 1943, 81 years ago today. That can't be a coincidence, can it? So, تاتري وارد لهم مركبيا زي مركب زي أبكالي سومنا خالي تجزية تقاطع زلا سلزي الراشاويان بزح مراخب يخسروا اللواب بلاكسي نايزي قبر ملسن تاي خونيو سنين لان رينا بحفشاقد انتاينا ندرزلنا مركب زي بشم اتحاد عبي حيل بحري بحرينيا زنبري الراشاو 600 exact لتا تقاطع لتلا قد مسمانين حدا معالت زموتي نيروتي بحرينيا الراشاوية بقز عبر السوفيت مس نازي جرمن كواقع كله ملاتيو so نغطر what happened Targeted it. Well, you know, history doesn't repeat itself, but it sure as hell rhymes. That's incredible. And so, on the 81st anniversary of his death, the ship that bears his name appears to have been hit, and it now looks as if we've got some confirmation that it's probably blew up. Right. We've got some idea of the damage, but you and I were speculating earlier on, was it sea baby drones or was it missiles? It might have been a combination. It looks as if it was several things at once. Right. The best way to kill a ship is to overwhelm it. And it does appear that it may have had ammunition loaded, which is what these Rapucha class things have been doing, carrying ammunition backwards and forwards. And it looks as if that was the only hit. I doubt that that was the only hit on the superstructure. So كم رياضلنا بدرونس ناي يوكرين كم استعرمتيو زنقر زلو سلزي أجي أقدر سنزلو مع باليزي من البعض كم تقولوا زلو speculate يوم تقولوا زلو بقمتهم تزارب زلو أسوار سكمت تكون تخلي عيبلو راشك ساب إذا فيديوز قبل الله زلو مجلس يهابون له بزعبوكن كان ريبورت لنا هم زعبوكن رين. But it might have been that was the lucky hit that got to the ammunition. But it looks as if it turned over, blew up. No survivors. And you know, you've got to say when 80-odd sailors get killed all in one go like that, it's quite sobering. And any seafarer will tell you it's a victory, but it's a sort of it's a difficult victory. Yeah. I mean, outside the sort of the historic significance of the man's name and the individual that was the Marine. So كم تريود لهم هذا كيلا إنجليزاوي قلت صنيو or Australian هذا كابهم هجي let's go to قرباب تناي تهجر دوتش فيل ناي German ذهبوا reports كهنري what happened أبزي
نشتي مبريك كبونام مستيجولو كنت دما كونتكست كبونا كفتنيم نايتا مكسال ترايدي كونس انتاي مالت يزي ابتزوباتي. Ukraine's military says it has destroyed another Russian warship in the Black Sea. It says the vessel sank near Aluka, a city on the Crimean Peninsula, which Moscow illegally annexed 10 years ago. Kyiv says it used naval drones to sink the Caesar Kunikov, a large landing ship, saying it was in Ukrainian territorial waters at the time. This is the second time in 2 weeks that Ukrainian forces have claimed to have sunk a Russian vessel in the Black Sea. سو كم تري وزلهم ازيا مبلك علي تمركبيا اب اوشت كلت صومن زت حلو زلو يوكرين نايتا قدامي تزغبورو برتع زخونه قبر ملسي هيباب نيرون براشا زي دما بزح كزاو تعنيو بزح دبداب ناي عقل صبات يوزي يوكرين زغبرو زلو يزبحال زلو بتخكل زي زغبر زلو نا يوكرين قال نجر مهنياتو ابت مريت زخون يكون عوت يمزغبو سلازي يلو قال نجر عوت ناي فيكتوري ملكتنا عوت كبوم زخيل ابت قدمي زنبرت فيديو انا بدحري تتقصايو درجة عوت سمنا عوت سلازلهم تموت حضراتنا يوكرين كم ز عينت كريو قلو عوت فنان كسم عمي خلينا بلي زعرب بزي كل ميديا ناتهم دقفي زهب جن ميديا خيرك وقال لهم سلازي كل يوكرين زقبر يلا. DW's Nick Connolly has more details from the Ukrainian authorities. Well, we've seen some video which they say shows these naval drones attacking this big landing ship off the coast of Crimea, as you mentioned there. It wasn't in port, it was kind of off the south coast of the Crimean Peninsula. We also know that this was a ship that had already been damaged back in the early phase of the war when it had been in the Russian-occupied port of Berdyansk, and that time it had survived, unlike another ship that was in port next to it, and had been rebuilt, had been made seaworthy again. That now seemingly no longer possible. We understand from these Ukrainian sources that basically a large hole was created on its left side, and that has led to it taking on water and being beyond recovery. As for the rescue operation, we don't have... So زي مركب زي قد أبتي مجمار رايتو كيناتون قال كفالت هريماني رايح جيجن بوقعي كتكاسل كيلا زي ما سرحت نايتهم يوكرين ولا كحيل بحري حيال بحر تزي بلو مبزوان زي قداس سرحت يونت المراخب أبتي بلاك سي زلو ناي راشا بزح تعطي فترة لان كم زلويو زنقر زلو سلازي زغا it's a very very dangerous game مخنياتو أسلم تاي راشا كتقواص روي كتكالا خلو زي كالت نزبل كل سؤال لهم سمينا. How many details now if those Russian sailors have been evacuated from that ship or not, but it's definitely a reminder that basically nowhere in these Russian-occupied waters off Ukraine is safe for the Russians right now. We've had more than 10 ships destroyed and many more damaged, and we're really seeing the Russians... So كسب عسرت مراقب في تقاتيلا كم زلوا كابتو كناد جمر زين دما قللت مراقب يكون نزارب زلنا very very expensive كبلا كلنا expensive equipment تينا نزارب زلنا جن كم زاز بالكم تا مراقب جن أزيناي قدم عمتاتين ونيران جن كم زعينت نيفي تزخبر وتهدرا وحيلي بحرز بهال تزخبر مخنيات مراقب بخبر يزجزا سلازي بدعم كبير عينت حيلي. Let's bring in military analyst Mike Martin from the War Studies Department at King's College London. Mike, good to see you again. Now, if indeed confirmed, how big a blow would the sinking of this warship be to Russia's... So إذا مهرامنا إذا مركب زيا نراشة كسب كندي أجدا سنة كل ويخل انتهي معلتنا يوسكي حركي لا إلى زعدمتون نسمع. Military might in the Black Sea. In and of itself, it's not a huge blow. It's a landing ship. But I think, as Nick, your correspondent, just said, this has to be seen within the context of a number of ships sunk by Ukraine. And this is the second ship sunk this month by Ukraine. NATO Secretary General Jens Stoltenberg has called this... So, بين إنسان تاريخية عبنا جرجير كريكل نيو كمعبية عود كقطرة كلني بلا لجن أوشت ورحي مبلك عليه مركبة حلم اللاوم تاريخية وما بستغلوا قبل المراخب جبروا وزلوا زي عبد تعطيه من راشا obviously راشا كان زي كسارات أبتي بتوجد يغزب على وجند يوم زواج وزلوا تانكتات كالمدافعات كم يزن بزلوا بتوجدتي سلمتاي بزعبوب زي نسمع زلنا معرباو ميديا كنسمع سلا زيد لينا زغا يوكرين بزح سلا زهرم زلو كنغرونا يدلين يوم سب كي دهال سلازي انا بحكي افناناي حبريتا زلو كمزي نزصل ووق every detail ناتو كوت ويهم زعرو ناتهم يدوم زحوسلو وق تخينو مخاي سعر انتلو بزح نغير يوم كشفنو زفتنو سلازي اب يوكرين تا عينت عنوت وديو اب سراويت بفصم يزاربولن يوم ناي راشا ግን ዝኾነ ነገር ከጋጥም ከሎ ሙሉእ ተኣተኩሮን ኣብኡ ዝኸይድ ስለዚ እንታይ ዓይነት ዓለም ንነብር ከም ዘለና እቲ ሚድያ ከመይ ምዃኑ ንምርዳእ ኢለ ዝነግረኩም ዘሎ A great victory for Ukraine. Let's look at the other side of things then. Why is this such a crucial achievement for Kyiv?
Well, in 2014, the Russians captured most of the Ukrainian navy. And so Ukraine basically does not have a navy yet. It's managed to sink 17,000 tons of Russian shipping, which is 50% more shipping than Russia has managed to sink of Ukraine's. So for a country without a navy to sink 50% more shipping of one of the world's largest navies is really an extraordinary achievement. Kyiv claims to have destroyed up to So እንታይ ኢልዋ ሓደ ካብቲ ኣገዳስነት ዘለዎ እዚ ኩነታት እዚ ክንሪኦ ከለና ኣብ 2014 እቲ ኣብቲ ናይ ክሪሚያ ኩነታት ዝነበረ ራሽያ ነቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ወይ ከዓ ነቲ ኔቪ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ዩክሬን ከም ዘጥፋቶ ስለዚ ካብ እንዳሓር ንእሽተይ ክፋል እምበር ዓብዪ ሓይሊ ባሕሪ ከም ዘይብላ ዩክሬን እንተኾነ በዚ ንእሽተይ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ዝገብርዎ ዘለው ኣገዳስነት ዘለዎ ኩነታት እዩ እናበለ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ስለዚ ክንቅፅል ኢና ኣብቲ ኔክስት ቶፒክ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ኢለኩም ነይረ ኣብቲ መጀመርያ ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ፖስት ዝገብረ ካብ ትዊተር ሪሊ ዓለምና ብፍላይ ኣሜሪካውያን ካብ ፖለቲከኛታቶም ተስፋ ስለ ዝቆረፁ ብዙሓት ሰባት ስኮለርስ ኢሎን ማስክ ከምኡውን ዴቪድ ሳክስ ዝበሃል ካልኦት ኣባል ናይ ኮንግረስ ከምኡውን ናይ ኣሜሪካ ንፕሬዚደንሻል ካንዲዴት ዝነበረ ቪቬክ እዚኣቶም ከምኡ ድማ ካልኦት ብዙሓት ተኣከብሉ ዲቤት ተገይሩ ነይሩ ኣብ ትዊተር እዚ ድማ እዚ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ልዕሊ 60 ቢልዮን ተወሳኺ ንዩክሬን ክሕግዙ ዝሓስብዎ ዘለዉ ኣሜሪካ ብዛዕባ እዮም ዝዛረቡ ክሳብ ክንደይ እቲ ኩናት ሚድያ ዓፊኑ ዝኸዶ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ኩናት ገለ ክፋል ነዋሕ ናይ 44 ደቂቃ ኬትኩም ስምዑዋ እንግሊሽ ትሰምዑ ቨሪ ክንምንታይ ክገልፀልኩም ኣይክእልን ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ንኽትረክብ ቴክኖሎጂ ሓደ ግዜ ትፅቡናቱ ብዙሕ ኣገዳሲ ሓበሬታ ብናፃ ክንረክብ ስለ ዝኽእል ሰበና እዩ ኣብ ሲኤንኤንን ቢቢሲን they will never bring this kind of discussion ምክንያቱ ብምሉኡ ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ሓሶስ ስለ ዘቃልቦ ንእሽተይ ክፋል ብዛዕባ እዛ ዩክሬን ሼር ክገብረልኩም እታ ቪድዮ ግን ብዛዕባ ናይ ዩኤስ ፖለቲክስ ብዛዕባ ግሎባሊስትስ ዝገብርዎ ዘለዉ ብዙሕ እዮም ዝዛረቡ እዚ ድሓን I would say a lot ክልተ ግዜ ሰሚዐ ኣለኹ and this is my third time ሳኹም ሰምዓ ኣለኹ እጂ ኣብ ዩቱብ ግን ኣላትኩም ኬት ምስምዑዋ listen now please like ግበሩ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ፃዕሪ ዝግበረሉ ዝትሕዝቶ ናባም ዝቐርብ ዘሎ all the weapons they have pledged, quote, we don't have the men to use them, unquote. So the fact of the matter is, if you're worried about the people of Ukraine, you have to understand that probably about 100,000 of their soldiers have been killed. There's been about 100,000 Russian conscripts. I take no joy in that. 40,000 civilians, hundreds of billions of dollars of Ukraine has been destroyed. The only way this war ends is in a settlement. And every day that... So, it's really powerful. بحفش أنت يبلو له مسيلكم Ukraine completely عنيها نتقبل نجار نخيك بلوز قبروز ولا بايدن من محدارنا تنتم بدحر مجارجة زلون أوروبا حبرتن يعني بحق زحزنيهم زبل زلوا على ملخهم يا زبل تبل دلا مغنياتو زوجزي يوكرين بفتشم كسر يدخلني عزردونا قريب من مليسكا أبحر قد قادتي خانت اللي خانت يبلو the last thing كأنك قدامك قد قبروز لك مقعد كتقارص على لك قد قانت لها مقعد تدي قارص كمليسكا قد قاد تعطوز لها سلزي إذا كنا تعتزي بفتشم كود عيكلني يوكرين دما كند زحجز يحجزوا نراشا كسعروا أيكلونيوم أبزوان زي ولا ندحر حجونيوم زبل زلوا زياتهم دما عبيتي نبيزنس ردو إلى ماسك لو discussion تحجز أنا هي لغماتنا بارت كم سالكم. The war goes on. More Ukrainians, more Russian conscripts die. More civilians die. More of Ukraine gets destroyed. They'll have to be built. So again, sending $60 billion as added fuel to the flames of a bloody stalemate makes no sense whatsoever. As evil a war criminal as Putin is, he's not going to lose this war. And our colleagues here just aren't willing to accept that reality. And they're living in a fantasy world, think that Ukraine can win this thing. They can't. David, that's exactly right. I think that... So, انتهيم زبل زلو يوكرين بزح من سيات كثيرة الله قال أي انت نتوقع قطع الواقعينهم تصفانا عوتنا يقالن نقول نقدف ويلو أبتوقع أتريدهم نخواقو حمشت ميت الشح حدش وتهدر كاليومي ترجعون لهم انتهي خاقاتي مزلو كل جنزب زلو يوكرينياوي نتحقر قديف وايو ገንዘብ ዘለዎ ኩሉ ካብቲ ሃገር ሃዲሙ መን እዩ ዝመው ዘሎ ወዲ ድኻ ከም ወትሩ ወዲ ድኻ ወዲ ጽጉም እዩ ትመንሰይ መጀመርያ ስምዒ ዝነበሮ ቀደመይቲ እዩ ሕጂ ብግፋ በገለኒ ዘሎ እቲ ኣብኡ ዝተሪፉ ዘሎ ድማ ተዓቕሚ ዘይብሉ ገንዘብ ዘይብሉ ጥራይ ስለዚ እዚ ኩናት ነቲ ህዝቢ ብፍላይ ኣብ ድሕሪ ዝዛረብዋ ብጣዕሚ እያ ትሕዝነካ እቲ ሃገር ድሕሪ ሕጂ ዲፖፕሌትድ ኮይና ይብሉ ኣለዎ ድሕሪ ሕጂ እቲ ሃገር ከም ሃገር ንክኸውን ከማን ሽግር ክፍጠር እዩ ብዙሓት ከማን ኣለዎ ክትመቃቐለ እቲ ሃገር ገሊዩ ናብ ሃንጋሪ ክኸይድ ይኽእል ናብ ፖላንድ ዝኸይድ ክህሉ ይኽእል ገለመለ ብዙሕ ዘረባታት እዩ ዘሎ ምክንያቱም ከም ኮምፕሊትሊ ከም ተዓንዮም ዝገብርዋ ዘለው እቲ ዕላማ ድማ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ማለት እንታይ ምዃኑ እቲ ዕላማ ናቶም ኣብዚ ነጊሮም Ukraine is the cheapest possible way for the US to enhance its security.
The fighting is being done by the Ukrainians. They're the people who are being killed. The US and Europe are supplying them weapons, giving the money to Ukraine. انتهت بالله ኣብ ዓለም እቲ ዝሓሰረ ንኣሜሪካ ንራሻ ንምድኻም ዩክሬን እዩ ትብላላ ገንዘብ ድሕሪብናዮም ዝሞቱልናን ዝዋጉልና ዘለዉ ሰብ እዮም ንዓና እቲ ዝበለፀ ንፀጥታና ነቲ ውሕስነትና እዚ ብዩክሬን ዝግበር ዘሎ ስለዚ ገንዘብ ሞር ክንቦም ኣለና ዩክሬናውያን ይሞቱ ፀገም የለን ንዓና ግን ራሻ ትዳኸመልና ኣላ እዚኣቶም እዮም እቶም ኣጀንዳ ናይ ዓለምና ሰብ ዝገብርዎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ሰብ ንዓታቶም ባምብላ ከማን ቫልዩ ኣለዎ ክቡር ነገር እዩ ስለዚ ግዛእ ሰብ ግን ስለዘይገዝዎ በቃ ኣፅዋር ሓፃውንቲ ገንዘብ ፕሪንት ጌርካ ትህብ ማለት እዩ እቲ ናይ ፕሪንት ጉዳይ ካ ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና So give me a second. نملس أبزع up Twitter share جريانيره please up Twitter كتكم follow جورو. The situation. But yeah, when I raised this point, people of course accuse me of being some sort of apology. When in fact my company's probably done more to undermine Russia than anything. I mean, SpaceX has taken away 2/3 of the Russian launch business. The stuff overwhelmingly helped Ukraine. I mean, it's such an absurd accusation. My concern is exactly what you articulated. إيلون ماسك يتزارب زلو بزح غزي إيلون ماسك كمزي ني يوكرين تسأل وي أنصار يوكرين كم زخونه غيرو زغلص أزرار بالو نحنا نز ديسكشن نغبر زلنا open زخونه ديسكشن reasonable زخونه وي كقبل زخونه وسانن مبصح إنا نغبر زلنا أنا كم إيلون ماسك كم غلسب سبيس إكس بال كامباناتي نتوغ نا يوكرين نكقصل زغبرت قداميتيا مخنياتو بوتين وغ جمر مسبله مجمريا سقوم تنتاغيرو نتناي انترنت انفراستراكشر ناتهم بق بيلو ميسايلات غيرو ስለዚህ بزي انترنت እቲ ኣፅዋር ናቶም ኮሙኒኬት ክገብር ኣይክእልን ጂፒኤስ ክሰርሕ ኣይክእልን ስለዚ ኢሎን ማስክ በትናቱ ሳተላይት ሲስተም በትናይ ናይ ኢንተርኔት ሲስተም ዘለዎ ቦጌሩ ነቲ ውግእ ከምዚ ዳርጋ ተለሚኑ ብናፃ ንዩክሬን እቲ ኣክሰስ ይብዎ ማለት እዩ ድሕሪኡ ግን እቲ ኩነታት ምስ ረኣየ ጠጠው ከብለ ኢሉ ነይሩ ናበይ ተበፂሑ ወይ ዶንት ኖ ብሓፈሻ ግን أنا أتصار يوكرين كوينا يكون كم زبلزلوا زكونة تاتزي حدا جنيا سلزخونة إننا بلك زارب سمعوج. If you have an extended war of attrition, every day that goes by, there are Ukrainian boys that are, and not even boys anymore because they're running out of boys. You're losing, Ukraine's losing people every day. And if you're going to span lives, it must be for a purpose and not just, a mile here, a mile there. In fact, a mile back and forth. The lines aren't moving. So just every day people die. For what purpose? And as you said, there is no way in hell that Putin is going to lose. If he were to back off, he would be assassinated. And for those who want regime change in Russia, they should think about who is the person that could take out Putin. And is that person like... Wow. This is very powerful. Gala Captain Zuhsab highlight gear was نبرتيو. Every day up to Ukrainian منسيات يموتلو. من البعض نشتي مريت بزيا قاطع حيزهم كتب التخليق مريت وانا يحزون يمزلو. تغلال بزي وسيت منسيات بصحتي هالكله انتهت علامة. الحركة لاي أبزي تمعربا عالم كردوزو لبوتين كسعر يكلني بوتين تتسعيرو بالت يوتي يلن مالت يبلع ስለዚህ በፍጹም ክስዓር የዝብል ኦፕሽን የብሉን ኣብታ ሃገር ፕሬዚደንት ኮይኑ ክቀፅል ተኮይኑ ግድን ይክስዓር ዘሎ ስለዚ ምስ ክስዓር ምርጫ ዘይብሉ ሰብ ከመይ ጌርካ ክትዋጋ እሞ ከዓ ኩሉ ዓይነት ኣፅዋር ዘሎ ኢንፋክት ኣብ ድሕሪት ይብሉ ኣይኮነን ዩክሬን ክስዕሮ ምስ ኣሜሪካ ተገጢሙን በቲ ፕሮዳክሽን ናይ ኣፅዋር ገይርዎ ዘሎ ፑቲን ንዓናውን ስጋኣት ይክብሉ ጀሚሮም ኣብቲ ድሕሪት ክፋልኩም እዮም ዝብሉ እስ ነዋሕ ስለዝኾነ ሽራ ይገብራኒ እቲ ነዚ ዩክሬን ውግእ ኢሉ ፈጢርዎ ዘሎ ኢንዳስትሪያል ካፓሲቲ ናይ ራሻ ኣዝዩ ዝለዓለ ደረጃ እዩ ዘሎ ተስፋይ ቻይና ብጣዕሚ ኣብ ራሻ ዝፀጋግዑ ዘለውን ምክንያቱ ምስ ኣሜሪካ ብገለ ውግእ እንተመፅኦም ናይ ራሻ ሓገዝ ግድን እዩ ከድልዮም ቻይና ሰናፋት ማለት ኣይኮንኩም ፕሮዳክሽን ካፓሲቲ ብጣዕሚ ክዕብዩ ዝኽእሉ እዮም ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ናይ ዓለምና ማኒፋክቸሪንግ ወይ ፋብሪካታት ናይ ዓለምና ኣብ ቻይና እዩ ዘሎ ስለዚ ዓቕሚ የብሎም ማለት ኣይኮን ግን ብዙሕ ኣፅዋሪ ዘድልየካ ኤውሮጳዊ ሕብረት ከንታይ ይገብር ኣሎ እንታይ ዕጫ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዶናልድ ትራምፕ ለንቀነ መጠንቀቕታ ሂቦም ነይሩ እዛ ቪድዮ እንድሕር ደሊኹማ ketkum ስምዑዋ ብዙሕ ትሕዝቶ ስለ ዘለዋ ክቕፅል ኣይክእልኒ ኣነ ብዙሕ ትሕዝቶ ሼር ገብር ስለ ዝኾንኩ likely to be a peacenik probably not they're probably going to be even more hardcore than Putin if they took him out so yes, I'm going to jump in with one frame just point that leaves off where you landed there which is I think there's an issue with our framing here I think most of us here and it is too bad because I think زارب زلو بيفيكيو a very interesting concept زارب جن أبزياك نزارب هاي نخلينا قد ما نفتح حنت بس قارنا جن حنت فيديو أبزياك بكمية بوتين زت السلام كم زدلي بلاس بزعبا بريزنتاتنا أمريكا أنت يمرجع كم زلونا بتانيك مسكارنا جاسم described US counterpart Joe Biden on Wednesday as more predictable than Donald Trump. Now, however, Vladimir Putin said that Kremlin was prepared to work with whoever wins November's election in the US. Asked by a journalist who Russia would like to see win in the likely contest between the Democratic incumbent. So, كملتنا listen تازنا هنايا أبزي Donald Trump.
So لنكني فلاديمير بوتين كاب بايدن بوتين كاب بايدن ترامبنسي من يحيش انت تمرج اي لو حكيتم ملو تمساسالي تحطو نير تراون تملكات حطو سلو زغونت نعنا وانت قد سنه زي حطو زيا سو بوتين تاي المليس له انتي مالته مخانو كن كنغرفكم يعني Donald Trump. Here's what Putin had to say. Listen it. Biden. He is more experienced. He is predictable. He is a politician of an older upbringing. But we will work with any US leader to whom the American people will show trust. Putin. So زيا حنت كابتن ازاربيت كوينا زلا انتايلو بايدن مور تمكرو سلازلو مس بايدن بايدن مرز تمكرون ادمن سلازلو بايدن يمرز يللو زي عجي بقول لك كان مقاقلان كان شرفان نخلينا حاده ترامب ندحريلو ات ميديا انتاي كم زبل سلو ديفولتيو and he is very smart guy بوتين سمارتي تعالى دما نبايدن ندحري لخه بتاز بلا ببوزيتيف يقليص وزلو تمكرو سلازلو يلو بايدن بيت حد سبيشال كونسل ناي امريكا اوريدي انتايل ولو امرو تخكل زي سرح سبيل وزلو سلازي امرو تخكل زي سرح تغينو نوع تشالنج ايكونن بات تنقاغلو بايدن امرو تخكل سلازي سرح زلو تا هاجر يسرح يلا مالتكم بالحر مغارجا كالوت نكم حضر واي عدل فطير زلو سلازي very calculated زخونه ملسي زب زلو بوتين مايند جيمز بحال زنا امرو جايني Putin batted away questions about Biden's age and health, with the president set to turn 82 just weeks after the election. US polls show voters have strong concerns about Biden's age. The age issue has been compounded by two recent episodes in which Biden confused European leaders with their dead predecessors. So بحفشة بزعبا عدميو بزعبا تزلو كنتات بزوح حزاربي وخيني زلا بأمريكا هجي ولا نسون انتخوني اب منكم زي كون من زي حنكف من زي ودغيلو شفافين لولو بوتين سلازي فيري انتليجنت الجيم يتعوزلو ابز حلفه ام الرجع ابز حلفه ترامب حدا عبص اقام كوين وز نبره مس بوتين عروخ يوم تبايلو بزح دراما تسرح لنا يرجع جن نفسه دي ستانس قبرالو ترامب كم الراس كم زلي اتس فيري شور معناته ترامب كلير زخونه جول الله ابزا انت بكر يكم انا كنا يبعل ايلون ماسك ابا انت يجرم له نبزا 6 بليون يوكرين زحجز وازلوس ابتا فايل سنتاي صحيفهم صنيه مثلكم ندحر حجي زمرت بريزنت نيوكرين زواب حجز نخيهب بحق خلكلكم زلو بحبو صحيفهم لصنيهم ترخيبو نخمي لم يم ديسكاشن كيرم سلازي بتعمي بعد فنجتات يقعدوا لهم زلو نتي ترامب مسمسه نتوكينات تطو نخيبلو بزح نغير يقعدوا خم زلو يزنقر بحن هجي نزيا كفالتن رينا دحريو نابتنا ايكونومي خملس لزخنا اوروبا خنتاي زعجاناتهم ترامب لنكنه اسن بيدوم يزلو ገንዘብኩም ተዘይ ከፊልኩም አይ ከላኸለልኩም እኔ ስለዝበሎም ክጽለልዮም ደልዮም ቀንዮም what's happening to Europe, specifically to the European NATO members. 29 of NATO's 31 members are in Europe, and all of them are worried because of Donald Trump. The former US president made a speech on Saturday. He spoke about not defending NATO members who did not contribute to the alliance. And that has led to a range of reactions in Europe. Some countries are treating it as a wake-up call, almost like constructive feedback. Others are angry. They're making... So, the Rito ናይ Trump ገንዘብ ንዘይ ከፍል ክሕግዝ ድሌት የብለይን ባህጊ የብለይን ስለዚ በለይ ብዙሓት ሰንቢዶም ተዳሂሎም እዮም ካልኦት ግን ዌክ አፕ ኮል ኤሮፓ ካብ ድቃስ ክትበራበረሉ ዝግባእ ቃጭል ይድወለላ ዘሎ ክብሉ ጀሚሮም ኣለው ኣብ the end of the day ግን ኩላቶም ራዕዲ ፈጢሩሎም ኣሎ ምክንያቱ ኤሮፓ ልክዕ ከም ዝቆልዓ ነብሲ ክከላኸል ዘይክእል ዓይነት እዮም ኮይኖም ዘለው ስለዚ ከመይ ጌርካ ሕጂ ክትንሳእ ዝኽእል ግዜ ከለካዶ ፀጋታት ከለካዶ እቲ ንዑ ክትሃንጽ ከምንታይ ግዜ ከድልየካ ጎኑ ጎኑ ድማ እቲ ኔቶ ሓዊ ምጽሕታር ኣይቋርጸን ኣሎ ስለዚ እዚ ናበይ ክወስዶም ይኽእል But all of them seem to agree on one thing, that Europe cannot rely on the US alone. They need to come together. They need to prepare for war. Here's our report. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. إذا ترامب زرب زلو سي لوجيكال زرب أي زرب زلو إيروبا سكسع كندي دحري تاري أنا وين إيروبا وي أوريدي أبي إيروبا سويس هاوس زغنكو سويس جنا أكلنا زي كونت بحفش أجن إيروبا كسع كندي دحري كم زلو يزرد داك عبد فنس أنت أي بزلو مزلو ترامب وا أبتني توكنا أتخلنا سمع معلنا نفسه كفسب وتهدراوي باجت كجبرالو وتهدراتو كهنس الله حيل وتهدر كهنس خلالو نزل سمع معنا توم قريفهم كم زي تبكلوا قلعوا
نو أمريكا خد لنا نحن ناسي جنزبنا كله أب كالينا ينفسخن قبرو سوشيال ويلفير ناتنا كان عبينا قال ملا قال أب أوداتنا بوالد قيور يوم قال ملا أب كم زياد كانت فينا جنزبو يلز عندنا زنبرة جنزبون زي كفل نتسمم عز قبرون زي تكبر أي كلا خلولوني يكبل كل حدا بريزنتنا أمريكا توم بريزنتات قد ميوز نبرنا أمريكا كساب كندي حزب أمريكا كربحي لهم زي صرح مخانم يزن أجركا عند دونالد ترامب كم يزبل مبزعتهم بريزنتات ناتنا نربحنا أمريكا صرح يكونون نتناي وجه كفال تراي of course أمريكا هم مختبل كلا أوروبا أسوار كتفرس لزي دلي واميو كل تأسوار أمريكا خطفريو سلزدليو سلام تايسود ما أتي ديفنس إندسترينا أمريكا مخصوص سلزلو بمولو تأسوار كأمريكا خيديوم زليني ربطناي نيتو الجيجن نزاي كفل كلاخل أيدلني بمبال شبد بديتي لو مال بوتين زي ما نقلق ما راحتنا أوروبا يسوي كاب كول حلفنتكم تسكم يزبلنا زولو حلفنتنا نسكم لنا توم استبكلوا جنجينا منين يبلو لو جينا What, you got to pay? You got to pay your bills. That was the speech that has shaken Europe, European NATO members anyway. Trump said you got to pay your bills, and it seems now Europe has finally woken up. So I think it still is the plea for everybody to do more. And I think what the presidential candidate in America says is also something to maybe wake up some of the allies who haven't done that much. So hopefully we all do more, and collectively we are stronger together. These words from former US President Donald Trump should act as a cold shower to all those who constantly disregard this increasingly real threat Europe is facing. So بحفشة قال ما راح تيجي تخكلنيا حسابيو أوروباويان كابتنا حلمن فانتازن عالم وتينا أبريالي تعلم كنا بركن جمرة لنا بمبال نتكونتات بنصورين يقولوا قال ما راح تجن أم قزام أتيوم الله مغنياته نزك الجمرة كتحانسو بزح جزية كوس السلزغل بحفشة قل تكونتات بوتين نيب حق دين أوروبا كمرحوم زدلي وأن أوروبا كورم زلزلو اسكن زي نسمع أبزلن كني تاكو كارلسونز بلايا okay, not too good. Give me a sec. We have to stand on our own feet, of course, still counting on full cooperation with the United States. But Europe must do more to ensure its security. Putin wants to get out of this war. He's not going to become more open to negotiation the longer this goes on. One of the things we've learned in the course of the last 2 years is that Russia's industrial capacity is a lot more profound than we thought it was. I mean, Russia's having an eat Russia. So, انتهي لكم الله. So, انتهي لنا الله. بوتين سلام يدليو. سلام كجبر يدلله. زت سلام كجبر discussion بnegotiation تكون تاتكعس ويدلله. تعاونكو زي تدل زلا أمريكا زي تدل زلا أمبر ولا راش يوكريناويان ونكم زدليو فلوتيو. تدايد اليوم كابا فينش أخطيك دليل خوليهم سلزي تقول له حنكيرا زلا كونتات أمريكا يعني زو كونتات زي نخقصلن اتقانزانا يوكريناويان كم زنا وحن تجبر زلا نابله تاكر كارلسون أب دبي نا government summit world government summit أبستجبرولو استزاربوا ينيرو زخا مسبوتين بسراقبه أزريو زليو حجين تايكن رينا أمريكا زخلو زعجر جرازولو انتهيت أجام كتحب سلز دليتيا listen carefully نزعج. I wanted to bring you this big news this morning out of the U.S. banking sector. This is something that I've been warning you about for a while now, and it's about to get serious. We are about to see some serious stuff hit the fan. If you're in the 1%, then you're probably going to be fine. You're about to probably make a lot more money. But if you're like me, then you should be very worried about what's coming, guys. I think people are missing a major piece of this, the China part of this development, which we now have our clearest sign yet that the United States dollar is in real trouble. We're going to show you what China has been doing that has me very worried, and what the United States. So again, ناي أمريكا كطبع زكولو وج زكولو أجرجر بمنتهى فاندز قبرو زلو ببرينتينج بوليتيكانياتنا أمريكا سنيترسنا أمريكا ويكبلو جميرا مالو مغنياتو دارجا حنقولو زورو يونتاكو طبعا زورا زلو رايت ناو يوم زبلو زلو سلامنتاي زي تعدنا جنزا برينتي قبرلو نراب حانا يتحقرد ما دا يكوني زنا بيك خيط دا بيك وزدنا نزبل كالو تحقرات جنسو إلا ما يكونو زتو متزلو بفلاي بريكس بهالهجرات سجمتي عفن عتين بإيدم كابكن بعف متنقع بتكبر متنقع يحاشلهم سجمتي وزلوا راشا تشاينا قالوا هجراتنا بريكس تجبر له حج خصمهم and this is very very interesting نفس وقفنا معناته بقليلو تريوان لهم already نعبز حلفك التعامل تزي ترديو كاتنا سلوانا انفليشن إنه مهجاجنا دولار I'm sure جينا بكتبا أيترد أزخونا نقدر كتاتلي الله مالتي States is lying about, quite frankly. Oh, rates are coming down? Nothing to worry about. Oh, really?
get ready because this data is frightening or really exciting. Like I said, if you're in the 1%, because you're about to get a lot richer. But most people will not. Most people will get hurt really hard. So we'll get to that in a second. But first, I want to be very clear. The US dollar is not going to collapse overnight. Large structures don't just suddenly collapse. Cracks in Okay, ኣብዚ ክርዳእኩም ክኽእል ኣሎ እዚ ናይ ፋይናንስ ፀገማት ዘካይድ ዘሎ ወይ ገለ ዝበሃል ዘሎ ንኩሉ ሰብ ኣይኮነን ክጎድእ ርዲት ተለካ ኣካይዳ እንተለካ ኢንቨስት ትገብር ተኮይንካ ብፍላይ ማዕበይ ኢንቨስት ትገብር ብፍልጠት ትገብሮ ተኮይንካ is going to be a great opportunity ድሮ already ኣብዚ ዋን እዚ ውንፅነ ኢላ ክነገረኩም እየ ካብ ኣነ ካብ ዝዛረብ ጥራይሲ እዚ ዓመት እዚ ፋይናንሻሊ ስቶክ ማርኬት all time high ዘሎ ክሪፕቶ exploding why is that ፅነ ኢላ ክንዛረበሉ ኢና እንድሕሪ ፅቡቅ ጌርካ ነቲ ኩነታት ተንብባ ኣለኻ እዚ ኩሉ ውግዶ ዕግርግርዶ ዝበሃል ኣብ ዓለምና ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣሎ እቲ ቁጠባ ግን ነቶም ገንዘብ ዘለዎምን ነቶም ርድኢ ዘለዎምን እቲ ዝበለፀ ግዜ እዩ ዘሎ ሕጂ I don't want to lie to you ከምዚ ሓሶት ከምዚ ክብለኩም ኣይክእልኒ I am stock market ምሳይ ተማሃርኩም you can see it how it's going ክሪፕቶ ምሳይ ተማሃርኩም you can see it how it's going በዓልኩም ትሪእዎ ኣለኹም ከመይ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ብዙሕ ዘረባ የድልዮኒ ክምለሰ ኢና ግን ንዑ ይኮነን እጂ እቶም ኢንቨስት ዝገብሩ ኣይኮነን ትፀገም እቲ ሱቕ ኢሉ ገንዘብ ኣብ ባንክ ደርቢዎ ንዘሎ ይትፀገም ክኸውን ዝኽእል Fissures, along with a controlled demolition, bring down large structures. And in this metaphor, the large structure is the U.S. economy. And make no እንታይ ተዛሪብ ፀኒዩ ዶላር ኣብ ሓንቲ ለይቲ ድብ ኢሉ ክወድቕ ትፅበዩ ዘለኹም ትጋገ ኢለኹም ከምኡ ይኮነን ቀሲል እዩ ምህጋግ ናይ ሓደ ሃገር ሪዘርቭ ካረንሲ ዝነበረ ዓመታት እዩ ዝወስድ ግን ስቴፕ ባይ ስቴፕ እዩ ዝኸይድ mistake about it. A controlled demolition, that's what you're watching right now. The US dollar will cease to exist as we know it and will become a digital dollar controlled by Wall Street instead of the US Treasury. That is happening whether you like it or not. That ship has sailed and is actually much further along than most Americans even know about. So that's happening. And as Putin said last week in his interview with Tucker Carlson, the US is destroying the dollar with its own hands, he said. He's spot on correct about this. Look at what is going on in the world. Even the United States allies are now downsizing their dollar reserves. Seeing this, everyone starts looking for ways to protect themselves. I think it is complete foolishness from the point of view of the interests of the United States itself and its taxpayers, as it damages the U.S. economy, undermines the power of the United States across the world. ፑቲን ጽቡቕ ገይሩ ይሃሪሞም እዚኣ ዘረባ እዚኣ ክፋል እዚኣ ብምልኣ ኣብ ቲክቶክ ኣብ ትዊተር ኣብ ኤክስ ማለት እዩ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ካልእ ኣብ ኩሉ ሼር ክትበሃል ነይራ ምክንያቱ obvious you حدش مستير ኣይኮነን እዚ ግን ፑቲን ጽቡቕ ገይሩ ካረጅዎም ነቶም ህዝቢ ማለት እዩ እዚ ኢንተርቪው ናይ ታከር ምስ ፑቲን ዝተገበረ ኣብ ትዊተር ጥራይ ኣብ ኤክስ ጥራይ ልዕሊ 200 ሚሊዮን ሰብሪዎ ኣሎ ልዕሊ 200 ሚሊዮን ኣብ ዩቱብ ልዕሊ 15 ሚሊዮን ስለዚ this is ሓደ ካብቶም most watched interview ተባሂሉ ዘሎ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብጣዕሚ ኣገዳስነት ዘለዎ ኩነታት ምዕባለ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኸናበይ ክወስድ ይኽእል ንዝብል ኩነታት ኣሜሪካ በዓላ ኩነታታ ነብሳ ተበላሹ ከም ዘላ እዚ ኸኣ ነተን ካልኦት ሃገራት ተገዲደን ካለ ምርጫ ክገብራ እንታይ ምርጫ ኢና ብነ ቻይና እንታይ ትገብራላ ብድሕሪ ፑቲን ነጊሩ ቅድሚ 2022 ትማል ማለት እዩ ንግዲ ናይ ራሻ 80% ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ነይሩ ኢሉ ኣብዚ ዋን እዚ ግን 13% ጥራይ ብዶላር ዝገብሩ ዘሎ ካብ ዝኸፍእ ምጥፋእ ናይ ዶላር ክኾን ኣይክእልኒ እዚ ኸኣ ኣሜሪካ በዓላ ዝገበረቶ እዩ ንዶላር ከም ኣፅዋር ክትጥቀመሉ ስለ ዝጀመረት በዓላ ዝጀመረቶ ሓዊ በዓላ ትልብለበላ Do you even realize what is going on or not? Does anyone in the United States realize this? What are you doing? You're cutting yourself off. All experts say this. Before I show you this new data out of China, I want you to understand something about the U.S. Treasuries. As my grandma used to say, U.S. Treasuries are the safest investment in the world. They're issued by the U.S. government, and they're backed by the full faith and credit of the U.S. government. So you should invest in them, right? Well, as of this video, the amount of U.S. Treasuries outstanding is less than 26 trillion. In the fall. Oh my God, this is just insane. ተቁጠባ ናይቲ ሃገር ብጣዕሚ እዩ እናጠፈ ዝኸይ ዘሎ In the fall, that number was over 30 trillion. Where did that 4 trillion go? The answer is they dumped it. They got rid of it. The biggest foreign holders of these treasury bills, Japan, China, Saudi Arabia, the UK, they're selling them off. Normally, with these treasuries, they give the United States money and they expect to be paid back with interest. So the United States gets this money from China and then sends it off to Ukraine and other places. As Senator Rand Paul said, this is madness. But it's irresponsible to simply borrow more money. To borrow the money from China, simply to send it to Ukraine makes no Exactly. እዚ ሰኔተር ናይ ኣሜሪካ እዩ ነቲ ኩነታት ናብ ዩክሬን ዘሎ ድማ ዓዊሉ ዝተቃወመ ነይሩ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና እኮ ገንዘብ ሃሊና ይኮና ንዩክሬን ንሕግዝ ኣለና ኢሉ ካብ ቻይናን ካልኦት ሃገራትን ተለቂሕና ንዩክሬን ንሕግዝ ኣለና ካብ ዝኸፍፅላለ ግን የለና በለይ ዝኸይ ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ከመይ ኩነታት ከም ዘላ ሪኦም ቻይና ነቲ ዳቶም ናይ ኣሜሪካ ኢንቨስትመንት ዘለዎም ኣብቲ ዩኤስ ትሬዥሪ ዝበሃል ዳምፕ ይገብርዎ ኣለዉ ይገድፍዎ ኣለዉ ይሃድሙ ኣለዉ ካብቲ ዶላር
ፑቲን ከንታይ ኢሎም ቻይና ወይ ራሽያ ጥራይ ኮና ንሃድብ ዘለና ኢቭን እቶም መሻርክትኩም ጃፓን ዓዲ እንግሊዝ ካልኦት ኣውስትራልያ ሃገራት እውን ነቲ ናይ ዶላር ዓቕምናቶም እናጉደልዎ ይኸዱ ኣለዉ ስለዚ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ኣይርዳእኩም እንዲ ትቁጠባ እናበለ ቤላ ገይሩ No sense. It makes us weaker, not stronger. Okay, but this isn't news. But the big news is that China is dumping U.S. treasuries like a bad habit, on pace to unload most, if not all of them, by the end of fiscal year 2024. And they're ramping up massive stimulus because the economy is crapping the bed right now. We just got the November numbers, which are the latest numbers of the U.S. treasuries, and they took a huge dump. Many more countries have been selling billions of dollars worth of U.S. treasuries. China. So, Ziraiwa, dumping 21 billion of U.S. stocks and treasury bonds. ስለዚ እንታይ ማለት ኢና ንርኢ ዘለና ቻይና ልክዕ ከምቲ ሶም በላ ነዚ ሓበሬታ ዝክሽፍንዎ ዝፍትኑ ዘሎ ዘይኮኑ ሲ ናይ ኣሜሪካ ኢንቨስትመንት ናታ ተኣልየላ ካብ ፖርትፎሊዮ ናታ ስለዚ ቻይና ድማ ሓንቲ ካብተን ኣገደስቲ ኢንቨስተርስ ወይ ከዓ ኣለቃሕቲ ናይ ኣሜሪካ ቻይና ጥራይ በይና ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ክንዲ ምንታይ ማሕሰይቲ ከተወርደሉ ከም ትኽእል ምስትውዓል የድሊ ምክንያቱ ብዙሕ ንኣሜሪካ ገንዘብ ናይ ቻይና ስለ ዘለው China's U.S. Treasury holdings fell to just under 800 billion. That's a huge decline. It's the lowest in 20 years. And as we've shown you here on the show, China has been selling off U.S. Treasuries for over 10 years. But what's stunning in this new data is that Beijing just sold off 15% of its entire holdings of U.S. Treasuries. If they sold them all at once, it would destroy the United States. And Congress knows it. They've been running tabletop exercises on it. And then when they asked Janet Yellen about, hey, what's your contingency plan over at the Treasury Department? This was her response. The scenario was that China, the second largest foreign creditor of U.S. Treasuries, would dump that $859 billion in Treasury securities. How are you working with our allies internationally and also the Federal Reserve to deal with a situation where China would dump that volume of Treasury securities? እንታይ ብለኩም ፀኒሑ ሰሚዕኩም ዶ ምናልባት ተሓሊፋትኩም ኮይና ቻይና ነቲ ዘላቶ ኢንቨስትመንት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሓንቲ ግዜ እንተጎሂፋቶ ንናይ ኣሜሪካ ዶላር ሕቁቕ ክሰብረ ትኽእል እያ ብሕጊ ክንክልኩል ኢኹም ምክንያቱ ነቲ ዕዳጋ ከተበላሽዎ ስለ ትኽእል ዶላር ትዋዕ ክበል ይኽእል እዩ እንታይ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ብኸመይ ከረዳእኩም እኽእል ኣብ ግዜ ከምዚ ሕጂ ወቅቲ በለስ ምሽ ኣብ ኤርትራ ብብዝሒ ይፈሪ ኣብ ሓደ ግዜ ዕዳጋ ምስ በፀ እቲ በለስ ዕዳጋ ናቱ መሬት ይሃርብ ልክዕ ከምኡ ድማ ቻይና ነቲ ሒዛቶ ዘላ ትሬጀሪ ቦንድ ናይቲ ለቃሕ ንኣሜሪካ ለቂሓታ ዘላ ነቲ ብሙሉእ ነቲ ቦንድ ናታ መሊሳ ገንዘባ ክትወስድ ጀሚራ ቦንድ ናይ ኣሜሪካ መሬት ክዘብጥ እዩ ቦንድ ማለት ካብ ምግምጣል ገንዘብ ማለት እዩ ስለዚ ቻይና ዓበይቲ ካርታት እዩ ዘለዋ ንኣሜሪካ ክትዕንዋ እንተደልያ ግን ናይ ኣሜሪካ ዕንወት ንቻይና እውን ዕንወት ምዃኑ ስለትፈልጥ ኣይትጥቀመሉን እያ እዚ ሕጂ ሓላፊት ናይ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ትከታተልዎ ኣለኹም ምስ በዓል ቻይና ከዝርብ ትገብሩ ኣለኹም ዶ ኢላ ምስ ተሓተተ እንታይ ኢላ ስምዖ overnight. So we are not engaging in specific exercises to address such a risk, but the United States, the National Security Council, is certainly concerned on an ongoing basis. Madam Secretary, I would encourage Treasury to make preparations. ولا حنت نقبر يبلان قلنا كم حساب قنت بغيت بلا it's really this country has a big trouble مسجزية مالتيو let's go to this one now. Right, it's not just that እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኢንተርቪው ምስ ናይ ሴክ ወይ ከዓ ሴኪሪቲ ኤንድ ኤክስቼንጅ ኮሚሽን ዝበሃል ንስቶክ ማርኬት ሞኒቶር ዝገብር አንጻር ክሪፕቶን አንጻር ቢትኮይን ንነዊሕ ዝተዛረበ እዩ ኣብ ቅድሚ ኣብዚ ሲኤንቢሲ ዝገበርዎ ስምዑ ሕጂ okay give me a sec let's go here and be on the ready. Do you feel better now? Great response. Meanwhile, China is dumping US dollars and buying up as much gold as they can possibly find, a record pace of buying gold. Remember, we use the sale of these treasuries to finance just about everything we hold dear in the United States, from Social Security. Right, it's not just that it goes down, that you would say. So, እንታይ ብለኩም ተንዩ ቻይና ሬከርድ ለቨል ናይ ወርቂ ትገዝእ ከም ዘላ ካልኦት ሃገራት እውን እቲ ንግዲ እውን ኣብ መወዳእታ ብወርቂ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለዚ ባህሊ ኤርትራ ብዙሕ ዕድል ኣለወን ናይ ወርቂ ዲፖዚት ስለ ዘለወን ብወረቐት ንወርቅና ዝገዝኡ ዘለዉ ሃገራት ግን ሓደጋ ክወጥቀን ምዃኑ እቲ ወረቐተን ካብ ዕዳጋ ክወፅእ ከሎ ማለት እዩ ኣብዚያ ንስማዕ ሕጂ used by drug dealers and used by folks who are doing all sorts of illicit and terrible things. There's very እንታይ ስከይብልዎ ኣሎ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ባንክታት ናይ ዓለምና ናይ JP Morgan Chase ዝበሃል ሲኢኦ እንታይ ኢሉ ነይሩ ጄሚ ዳይመንድ ዝበሃል ቢትኮይን እኮ ንሰረቕትን ንስርቅን ንቀጣፍትን ዝጥቀሙሉ ገንዘብ ኢሉ ነይሩ እንታይ ክብልዎ እዮም ነዚ ሓላፊ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሴክ ናይቲ ሴኪሪቲ ኤንድ ኤክስቼንጅ ኮሚሽን ዝበሃል ኣብ ቅድሚኡ ካብ ቢትኮይን ንላዕሊ ሰረቕቲ ዶላር እዮም ዝጥቀሙ ክብልዎ እዮም ናይ ስርቂ ገንዘብ ተደሊኻ ንምጥፍፋ ንብልሽውና ሰብ ዶላር እዩ ዝጥቀም ክብልዎ እዮም ኣብ ቅድሚኡ today that people talk about like that. Now, there are obviously frauds and things that happen, but maybe not like this.
like the dollar is like 100 times more. I know that's your perspective, but I'm curious how you think about that. That's true, though. This is how much has been money laundered with Bitcoin. This is how much. This is Bitcoin. This is dollar. Yes, Joe. Look, here's the. ብዛዕባ ብልሽውና ክንዛረብ ተኾይና ሰረቕቲ ቢትኮይን ኣይኮኑን ዝጥቀሙ ምናልባት ኣይጥቀሙን ኣይንበልና ንእሽተይ ክፋል እዩ ብዶላር ዝጥቀሙ ግን ዕፅፍታት ናይ ትክታሽሚ እንታይ ማለት እዩ ንመጀመርያ ኣብ ዓበይቲ ፕላትፎርምስ ከም በዓል ሲኤንቢሲ ቢትኮይን ከም ንጉስ ዲስካስ ትኾኑ ኣሎ ስለምንታይ ከም ገብር ኣለዉ ቢካዝ ትማል 15,000 ክጠፊ ድብሎ ዝነበሩ ሎሚ 52,000 ሓሪሙ ስለ ዘሎ and this is happening again and again I'm telling you ንእሽተይ ገንዘብ ወላ 50 ቅርሺ እውን እንትኾን ተረዲኩም ተማሂርኩም ኢንቨስት ግበሩ ኣብ 20,000 ከሎ ኢንቨስት ግበሩ ኢለ today ትማልዲ ገለመለ 52,000 በጽሒ ነይሩ ወይ ብ50,000 ፈራዓን ገለህልኹም ሎሚ almost ኣነ ግበሩ ክብለኩም ከለኹ ዝገበርኩ ገንዘበይ ዳብል ኮይኑ ዳብል in something ኮይኑ ማለት እዩ እቶም ካልኣይ ምሳይ ተማሂርኩም ዝገበርኩም ካደ ሰይ I am not telling you of course ክትመጹ encourage ዝገብረኩም ዘሎ but take the advantage ናይ ግዜኹም ዘሎ stock market all time high ዘሎ ዝኹሉ ክንደይ ዓመታት ኢንቨስት ዝገበር ክብሉ ከለኹ ኢንቨስት ዝገበረ ውፅኢት ናቱ ይርኢ ኣሎ ስለዚ ሱቕ ኢለን ከምዚ ንምግናን ወይ ንገለ መለ ይኮንኩን ዝብል ነይረ ውፅኢት ስለ ዘለዎ እዩ The only true use case for it is for criminals, drug traffickers, money laundering, and tax avoidance. I know, but we have a guest, Joe. What is your opinion? And what is your opinion that we have something trading on the exchange for the public that has this type of use case, at least as described by the president of one of the largest financial institutions in the country? It's the leading market share in ransomware, and that's publicly known. But, it's the token of choice for ransomware. Joe, if I can say, the US dollar, the euro, the yen, you have the whole society using it as a medium of exchange. We buy our cups of coffee, as I see here. We get paid in dollars or yen or euro. And you have a whole... ዝብለ ዘሎ ኩሉ ሓቂ እዩ ዶላር ይኹን የን ወይ ካልባቴራ ክንጥቀመሉ ፅቡቕ ይብል ኣሎ የስ ንጥቀመሉ ፕሪንት እናገበርኩም ግን ኣቢስ ትገብርዎ ኣለኹም ወርቂ ግን ብወርቂ ንኣብነት ወርቂ ካብ ዶላር ላዕሊ ክብሪ ኣለዎ ወርቂ ሒዝና ከይድና ካብ ድኳን ኣይንገዝእን ኢና ወርቂ ገንዘብና ንምቕማጥ ኢና ንጥቀመሉ ኤግዛክትሊ ቢትኮይን ድማ ስቶር ኦፍ ቫልዩ እዩ ስቶር ኦፍ ቫልዩ ንትራንዛክሽን ትጥቀመሉ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት ኣይኮነን ግን ስቶር ኦፍ ቫልዩ ዶላር መዓልታዊ ዋጉ ዩሮ ካልኦት ኩሎም ባጤራታት እናሃገጉ ስለ ዝኸዱ ከመይ ጌርካ ነቲ ገንዘብካ ከም ዘለዎ ክትዕቀባ ትኽእል ጥራይ ዘይኮነስ ክበዝሓልካ ይኽእል እዚ ኣብ ቢትኮይን ኢንቨስት ግበሩ ኩሉ ገንዘብኩም ይብሉ ኣለኹ ዳትስ ኢንሳኒቲ ተፅላለ እዩ ፋሕ ኣብልዎ ሕጂ ነዛ ቶፒክ እዚኣ ምናልባት ኣብ ምስካል ቪድዮ ገይረ ኣብታ ድራር ፎር ኣፍሪካ ክገብረልኩም እየ ቱማች ኣባ ከጥፍእ ስለ ዘይደለኹ ኣናይ መወዳእታ ኣላትኒ ኣገዳሲት ክፋል ኣናይ ሪሊ ዋንት ዩ ቱ ነዚኣ ክትሰምዕዋ ምናልባት ኣብታ ናይ ምሸት ቪድዮ ናተይ እውን ሸር ክገብራ ገለ ክፋል ናታ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ማለት እዩ ምዝ ሎሚ ንዛረበ ዝነበርና ተኸይድ ስለ ዝኾነት እያ እፅከ ክቕይሩ ክእሉ እዮም ወይ ድማ ኣካያይዶም ከመሓይሹ ክእሉ እዮም ዘይኮነስ ምናልባት 30 ዓመታት ዝተወጠነ ስትራቴጂ ናይ ዩኒፖላር ዝበሃል ስለዘይ ሰርሐ ማህሩ ሞ ምናልባት ተፃብኦ እውን ከጉድልዎ ክእሉ ኾኑ ብቐፃሊ ካብ ሕነሽ ናብ ባድመ ናብ ዶብ ጅቡቲ ናብ ቀፃሊ ተሎ ኣእምሮ የለ እንድዩ ኩልተይ ከመዛዝን ዝኽእል ሰብ የለ እንድዩ ወ ኣብ ትብሎ ዘለካ ኩሉ ክንሰማዕ ንኽእል ግን ንቅድሚት ንጠምት ኢሉ ትራምፕ ኣብቲ ዝመፃሉ ግዜ መጀመርያ ቀዳማይ ዓመቱ ማለት እዩ እቲ ሰነድ እንድሕሪት ተመሊስና ንሪኦ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ናይ 80 ዓመታት ምዕባልየ ግዜ ሰዓት ብሰዓት ትገልፅ ናይ ኣሜሪካ ጉጉይ ወይ ዝንቡዕ ፖሊሲታት ብል ሞ ኣብ ክንዲ ከም ናይ ርእሰ መሰል ወይ ናይ ልኡላውነትና ናይ ድሕነትና ጉዳይ ጥራይ ዘይኮነስ ኤንጌጅ ከዘይንገብረሉ ንዚ ኩሉ እናተፃውና ከለዎ ኤንጌጅ ዘይንገብር ኢና ሓደ ካብቲ ኤንጌጅመንት ኢና ተኸተልናዮ ፖሊሲ ነይሩ ግን ኣብዚ ሕጂ መፂኡ ዘሎ መመሊሱ እናኸፈ እዩ ዝኸይድ ኣሎ ከይድና እዚ ሕጂ ናይቲ ማለት ዝነበረ መርገፂኦም ተርኢናዮን መዓልቲ ንከታተሎ ዘለና እቲ ቃና ናይ ትእምሮ ኣብ ሓደ ዕሙት ኣመዛዚኑ ዘይርኢ ክሳርኡ እንደይግምግም ኣካያይዳ እዩ ስለምንታይ ኢልካ ብዙሕ ነገር ሓተት ትኽእል ሞጎት እውን ክትረኽበሉ ትኽእል ሎጂክ እውን የብሉን ንዓናስካ ንእሽቶ ሓንቲ ሃገር ናይ ክንደይ ተኣት ብላ እንታይ ዘፀግም ኣለዎም ምስ ዓበይቲ ተጓሲጦም ትገብርዎ ዘለዉ ፈይል ትገብር ዘሎን ክመሃሩ ይኽእሉ እንዲኦም ኣብ ኤሮፓ ዘሎ ምዕባሌታት ኣንብብዎ እንዲኦም ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዘሎ ምዕባሌታት ንገዛእሱ የንብብዎ እንዲኦም ኣብ እስያ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባሌታት ከንብብዎ ይክእሉ እንዲኦም ሓንሳብ ምስ ተቐነየ እንኮ ቆፅራዊ ዩኒፖላር ስርዓት ክንፈጥር ኢና ንዓለም ብናይ ፅልዋ ዞባታት ከፋፊልና መልሕቃት ኮፍ ኣቢልና ክንእዝዛ ኢና ክነካይዶ ኢና ዝብል ኣተሓሳስባ ይኸይድ እዩ እዚ ሕጂ ውድቀት ፌይልየር መሊሱ ጭንቀት ተምፅእ ካብ ሓደ ትፍትን ናብ ካልእ መመሊሱ እቲ ኩነታት ናይ ዓለም ነዚ ሕጂ ናይ ኣሜሪካ ዝበሃል ስርዓት ኣሜሪካ ኣነ ናይ ስፔሻል ኢንተረስት ናይ ፍሉይ ሰብ ረብሓ ኢንተረስት መመሊሱ ጭንቀት እናፈጠረ ብድምር እንተሪኢኻዮ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝመፀ መኻልፋትን ውድቀትን ንዓታቶም ኣብ ጭንቀት ስለዘብሎም ሪኣክቲቭ እዩ ናታቶም ኣካያይዳ ሪኣክቲቭ ከዓ ሕሚም ምፍዳይ መሊስካ ምውቃዕ ሳንክሽን ኣእምሮ ከምዚ ክሓስብ ክእል እዩ ከመዛዝን ኣይኽእል እንዲ ኢልካ ክትጫና ትኽእል ካብ መወዳእታ ግን ስለምንታይ እዩ ዝገብርዎ ዘለዉ እንድሕልካ ናባና ብፍላይ ናባና ጥራይ ዝቐንዕ ኣይኮነን
نبغى ندخل ترايت دخون قال في التعاون نروح له بعتقد على لكن أبو عالم دلوا ما كايدا زبلوا دلوا يجي إتم من بيبدو خنانا هذا بحدا ولا قطبة وانترينا 10 عمد أسرع عمد ده هيجي قال نجارينا خنري معناته روسيا كونتين جرون كودو ويكونن بزنا وول ستريت بوليتيكاناتهم بدولار نحطموا نعلم قطبة وقطع ويكونن نتاينا أبيت كعقتوا ونقولون اليوم أوروبا دلوا مفرخاشاتو دوب قبروا يقولون اليوم أفريقيا أبيت كعقتوا يقولون اليوم بوزح نجارات أبقى متأتيها إذا شنكت النزايد سلد خيط هنا تبوك غيرنا هنا مبوان كنا لنا لين ما قدنا فليتنا أبو سنينا هنسرح ترايد لنا نبينا ترايد كنا مسقودنا تحابيرنا نسرح له نتات نفترة لنا هنتقدم التقصكو أبي تبقى أنتنا هنقبل ندل خمينا هنكيد ندل لنا حبر ربح بخون هواهون بيتان كنفتر كنا لنا نسرح له بنتفت نواصل له أمور دعتا خلنا الرجاجو قلل التفتحات عين سبنينا بزيد وسديو كبيت سرحيو قلل لك وانا بدليت كاب صبوق دليت كاتريت كايدا ونسل ده كنا سرح له دلو ناتهم كنا على ود لمي بزعبو خزارة تجمر سب حشحشي عبس نايب حق ريتو تقرب سبلومي لن نطبق حسابات تابوي زي سقامي زي خمسين نبلك دودولو كمزين انا دبلوي 9 عامات سي سانكشن طب كل تشانتي عتن كسب 10 شمنتن سي كومو كوسن قال حنتني اشتو هاجر كنت تاكل عباي هاجر يتبال مصيا 8 عامات بحصت 9 عامات بحصت سانكشن تقبر زي حجت مال دمصو سانكشن بيناي منقدي ابيناي بيت فردي بيناي لوجيك توسنين دحلكا انا ببا امروهم هون اكايدهم انا بل هنا قالوا زياده فريقنا تكون تاريخ بزوج مهرنا تاريخ مهرنا تنرت قليل نجار كنا اذا قاطعوا اتريرنا اطمامتنا اتكرونا مازنو كم دي شحت نزقاطوا منا بالضغطات وانقفاضات كما غيرنا نمكتهم كما غيرنا ننببهم كي تحوقنا كي تجاجنا كي تحجزنا تاريخي اذي Wow, it's really powerful message. كم تريوا دلهم بريزنت سياس عمق زبالة رديس لزلوي زمزالكم نايهوب كابو كنمهار بليز نزي channel support كبروا لايك كبروا حساباتكم هابو سبسكرايب كبروا نابلكو نايلو مارستي أبزخو دي أبكالا رستكساب نرخب دحمكم بلكم أبزع عالمنا بقلت حمبابي بتكنولوجيا بتقعزلو زلا بخمي كنعوات مخل زبل حتو مجمريا እቲ ቴክኖሎጂ ናበይ ገጹ እዩ ዝኸይድ ዘሎ artificial intelligence blockchain كمون روبوتكس أبزيوم عودزي بنيشتي جنزر إنفست خنجبر يجمر نحنا سمارت خين خون غلينا أبطم سمارت سباد شرح لزلو إنفست جرنا جنزب ناجن مساعتهم كنعب نخيل إذا حدا بسولن بلحن من جديد كالاي أبتزلنا يو وان انتهى اللوز عب زلو رينا نعوق حق زناز غل مزحفت ديو كورسات ديو كنوسد كنبقى لنا تكنولوجي نخلو بناتsa بقليلو كم ترحبون غيرو كاسلو زلو تتقملو سالساي دما